Nengo kugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru Ithatu na Weru tariki 6 mweri-ini jwa 6 mwaka-ini jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA mona Nteto mathithio ni MAUREEN Kome amona Nteto iria nkureterete ni wakili Mugambi Manyara kwariria yendekithia ria seneta Kathuri kuthuja utumiri bwa mbeca bwa thirikari ya mama Murega baicho kumeneria kaborio ya kiberi na gakobi ya kiboria gutiga kumwekethera mwekuru Kebantere cha muthara onde ntumurume uria woragirwa nogoketu akariba kiorota tibo wa itura riu CSK ndeki gukinya Kilifi kurungamira mukondo jwa Ithatu jwa kuthikura mbirira cia Shakahola Tukiambiriria Nteto chetu wakili Mugambi Manyara uria nowe mwandiki munene kiamene kia mbasi na ugete seneta Kathuri Murungi atebatere gwetera riboti ya mutari mathabu ja thirikari kenda kuthuja utumiri bwa mbeca kiri thirikari ya ngavana Kawira akiuga guti ntuku mbeca itethairwa chigitumirwa nkuruki nethiritwe akiuga eterete kutegera uria kamiti ya mwanya ikagita igamba riria kwethirwa kukigia ugaruruku kiri utongeria bwa mbunge kiamene kia mbasi akiuga we nethiritwe akirita ngugi yawe ta mwandiki munene muthurumuruki ni agutwambiriria cio no mwanka seneta Meru Kathuri Murungi ethwa akithuria ngavana wa Meru Kagita Konthe nondonya thirikari ya kaunti ya Meru ni gwita ngugi na ni utumira mbeca magita jonthe igi ni miaria Mugambi Manyara ona ni mwandiki na kiama kia DP kana mbasi na kou ngugi Kathuri Murungi te gwita kuina na ngavana kana kumuthitheria reto self praise ona ni ora gwita ngugi Kathuri Murungi karegete untu jabu auga gwe mbeca cia kinya nkeja kuona ngugi roritete thai bate obisi rojo bate tumira mbeca au bate tumira mbeca kimaki ngwe bate tumira mbeca no gakikisha mbeca unitumire bwega uto tumba kuga Kathuri Murungi etere mwangalia manto ya thuka buru eje nande era yantu ndikumenyina nyombe irire lakini nkuona makara nkudugane ke nyombe yale aja Kathuri Murungi wona aria kwina toi umenye kwina mwangi ikyo gyotumba kinya chesa cia kibiri irejire kenda thirikari Meru ibirwa mwanga yuma maendeleo Nguruki Mugambi Manyara ethwa akiongera uju kimantho jege ngavana wa Meru kara mwangaza kuthwa no kuthuja ritingo giba thirikari yawe uti expenditure thirikari mbiji itumirika ira budget yitio budget no yamba kuthithwa mbere otwire uthithitie budget ya mbeca ingana no tunie budget yu utwire ndaugite pagatumira nkuruki milioni 5 lakini baratumira milioni 13 lakini ntukwera ndoni akawira mwangaza akienda gukaraya ka kwenda kuonania agwitenga na mantu jau yakarikite kwatuika mbeca ira cia kiothire kia Mount Kenya Mountain Run milioni 13 ciatumirwe lakini gwikara na ndija ka tukuthithirwa mantu jau kenda tuonanie muntu umwe no mwega babange bonde bakumuritira ngugi ibo bathuki na gutita go tafadhali angwira kinya ariti bangu ba county government kethera abo gwikirwo gwa ukage ogwa titeni ngugi yenu na kwethera ki mantu bukura buthithia ya mathuku bomenyi bo bwachoke windoni na kinya Meru bakamenyi buti gwita ngugi bwega ko bugetikiria amna bu agwite ja kuthwa gundu bukathuka nene county ya Meru thine rero between MCAs thaiji gitumi ukona bonde barugire no thine rero nera mpomba ku identify kaba baingi baraiganirwo na ngavana ura bagaita ngugi na gwita ngugi ingavana kweja na tenda kiri antu bara MCAs bathurite ewondi ne ciao ni ugwito unande watuika nande watuika ki barabara ekulimo ya shilingi milioni 5 wandi ne fulani MCO area uno kalita contractor bachoke batirima na contractor na batirima na bakayembe chiriku iu au ni okone MCAs bonde nande baletira rutero wangavana newe igo kukuma mtu wa uro kugurita ukuthiri oversight na Meru bitendera mbere ukiga kwina that kind of conspiracy na kila tongeri baria bethe bakimuthuja kiama kia mbasi thwa kiuga uju tuko muwanjitira thirire goro
Dai oni ni secretary general kanindrengire. Ankwenda okwera kiama kia Embassi imara no tio kinya muntu umwe okomba gukigaragaria. Na kinya bondera beri bakire. Ontu bara batumite nya MCDMK ikogora ta kotini augite uju. The secretary general no ninda mwandikirite barua kuga atuke minority whip. Tandika minority barua ngie kuga akuma minority whip. Na tukarite ndene MCs barabo support kiama ba bendo decision yu. Nambuge no mtunaletire kotini. Mantu yunte kwenda kwariria haja dirire na kotini. Kotini kamua ure kamua lakini action yeranda abwirite to take the secretary general in consultation with members of assembly barabo support kiama inda yukiri, and that still remains the decision of the party. Anandi mugambi manyara agwite na ntaire nene kirimbo imbithi. Kethira kwina ngugi tuliuga 70% nguiri kaeja na Meru county kidike ya wantu babethi. Kethira kwina appointment 70% appointment yu kaeja no kirantu babethi. Itukarite ndetwaria na agasi tuka launch movement yu watweka by August by 2027. Thirikari ya Meru itethwa igisupport youth by 70 utukuga. Tukamirita twina youth baform thirikari yao bamanage thirikari wingi. Nkiripotera URETERI Bitabuthuri Muriuki. Nacio ciaca nicionekete kumata MAUREEN ja mathiko ntere cia njia Igembe Central na aria mukuru wa ngavana Kawira niwe murega icionekete kumbuthura njuri ya Kibiri na Kakobia akibera batige kuthanga mwekuru wawe aria bangi mathikone ja unkuruki bethiritwe bakimeneria abangania ba muchemanio jwa maoa abakiure MC wa njia uria nowe munini wa speaker Mwendali atige kwithirwa agitewa njira ni rugono tuketha twikumenyithia nkuruki nawe MC wa Buthuguchi Central niwe Douglas Mutea nethiritwe akimeneria siasa baria kugano kaba kugeria kwathurana ngavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwithinkia. Mutuma na Mutea nethiritwe agikenera itagari aria munini wa ngavana Mutuma kwithirwa agichumiria na kutheria ati gutina thina gatigati kawe na ngavana Kawira na nkuruki kuorota mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri na kumuria atige gweketha ngavana. Igoro nyuma ya munini wa ngavana ja kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia gushumiria na kuthambia rira ati we ngwataniro yawe na ngavana Kawira Mwangaza nigwete miri na bakaritaniria ngugi na njira cionthe kuguna mukari wa Meru na ndinaru akiaria mathikone nteresha nyweri MC wa Buthuguchi Central Douglas Mutea no nini gukeneretaga riru ria Ntwithinkia ndagushumiria kuga umobo mantu MCA Mutea agitana mbere kumeneria atongeria bara bagwitithia nguto cia kumenithania ngavana Mwangaza na munini wawe. Echo turaigawa kwina andu andene Ntwithinkia na ngavana wetu butiraigawa mantu jau lakini igoro indronere awa deputy ngavana okira au ichonde ciare mbio propaganda ituthikirite Meo tumba kuma gwaku wambiria kujokiuga nje Mutea baramenanira mwekuru owe na istori kwaria njire nariku na hau mwekuru na Mutea kona bau mara kaire bathithia ni basa no jongi na to kaigwa to gacokerwo indao igoro bwana Ntwithinkia ararungamira uga we bakaribu wega na no support ngavana miaka ni 10 mandu jakarebwe Nkuruki kiri MCA Mutea naugite ngavana wa Thai wa Meru ni Mwangaza na gutina ungi akiuga bone obagwete na barikia na batema kwa ni mutongeria kinyoriku abu na ngavana ungi kwa bwaere ngavana Kawira kura ende abo kuina rambi ako gutishwa ni iberi hapana tuzitishwe au ange abo na MCA ungi to Mutea na neto tiange ka twina kobwe miaka 5 ethire gista tatachoka tone watu kathithia sasa antu betu KINYA kagite na kampathu gatigati ka ngavana Mwangaza na mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri cietite na mbere kumata MCA Mutea norite mubunge Mpuru gutiga wekera thirikari ya kaunti akiuga kiria bati kuthithia kwa igita riri ni gutetera gicigo mbunge kiawe na aria kiri thirikari nene kione mirandi nkuruki na ngavana nto bakeberi batigana na ngavana nawe miaka ewe aitenguge atu tukumete nyuma au mantu jetu jakale bwega ambuke the national government chaba Mpuru ibatigane na ngavana
ibete bachwe into na ari eguru batuletere naja tumbe ukaraboe kana wikinge bukwenda andu betu utikingi Muthie MCA Mutea akerekithiria mbeu mbithi na ugite wagacitaniria na ntaira cionthe cia kurwana na ndawa cia mbugita wandine yawe mandu jege drugs ibageretie guchukumana nacio embije seminars ibo kuthithia ankoromba chiefs betu indabere au support them mtu wande ukethwa akende ya nchobire che ibango cia nkunkuo inde tayari gusupporta wa chiefs tumbe kwethwa twithiria nchobire ko nikenda na betu bombo karaboega impamberetie program ya kuthithia tournament ya Mutea Foundation ya mubira nikenda tumba kwa these young people are busy kumanyweri wandine ya Bothugusi Centro gicigo mbunge kia Centro Imentinki report Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Nawe Minister wa Ukaria Bwandene Professor Kithure Kindiki nethiritwe agikinya kaunti-ini ya Kilifi mwituni jwa Shakahola nikenda ethirwa agitongereria na kinya gukujira kwithirwa gukithikurwa kwa mukondo jwa iri jwa miri aria nkuruki ethiritwe agitaririria antu 95 ni bethiritwe bakigwatithanwa na endwa bao no chunkuni bwa mwanya kwithirwa bukigitirwa kiri miri 19. Akiaria nyuma ya gukujira uthikuri bwa mukondo jwa Ithatu mwituni jwa Shakahola, Minister wa Ukaria Bwandene Professor Kithure Kindiki na ugite gutena witho kiri kumenyithia mwingi uma bwa ikarikariri. The government of Kenya promises to tell the world the whole truth on what happened here on our soil. We have nothing to hide. Nongerete ibombete kuonokia antu 95 na 19 bagwatithanwa na endwa bao. And up to now we've been able to save 95 lives which would have been lost if it was not for the teams that have been combing this forest on land, sometimes using aerial equipment like drones day and night. I'm grateful that at least 29 people who would have died in the hands of these criminals have been rescued. And many of them are recuperating, they are stabilizing. Some of them, about 19, have been reunited with their families. They may not have been released yet because we need to stabilize them and they need also to assist us with investigations, but at least 19 of those 95 who have been rescued have been reunited with their families. Ibamberetie uthimi bwa mwanya kenda kumenya miri ya baria bakwite kumania na uthikuri bu. We have also continued to profile those that succumbed to death by collecting DNA samples, and we've collected 93 DNA samples so far. And I want to request the families and the communities that are affected to bear again with us, because the processing of DNA examinations and the processing of the results of DNA takes a little bit of time. Kindiki ni atumiretie kuringana na uchunkuni buria bwitite na mbere ukuje ibuthuranitwe bwa kung'ana kuonania kuri na igamba kumania na mauthukia nkabo ta uragani. Our investigative agencies have assured us that we have a proper case for finding culpable the main suspect and all his collaborators for serious crimes, including genocide, crimes against humanity, extermination, murder, and all other crimes that are on the table and are being processed in terms of linking the evidence we have with the elements of various crimes. For the first time in our country, we are going to have a prosecution by our local judicial institutions of
international crimes. Ni arĩkĩrĩtie atĩ mwito George Shakahola jokajũkĩrwa jakĩonanĩria na kũririkania mwingi ikarikari. The scene of crime will be taken over as a national memorial, and therein government, in consultations with the members of the public, including the local community, will convert this scene of crime to a place of remembrance so that many generations to come, many centuries into the future, Kenya and the world will never forget that there was this kind of outrage on humanity here in Shakahola. Nabo akariba wodi ya Magumoni batongeretwe ni MC wa kuorotwa niwe wanja karukone bameneretie. MC wa wodi uniwe Kithinji Savea ni untu bwawe kuga thirikari ya Muthomi Njoki nithiritwe ikiathura wodi eje kiremantu jege witi na mbere. Arana ande bethiritwe bakiuga Kithinji ethiritwe akirwana na ngavana Muthomi Njoki ni untu bwawe kwethirwa akiebererwa kwithirwa akiritwa kirigiti kia mutongeria wa baria baingi. Samugaishima ni agutumenyithia chio. Mpatho katika MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea na gavana wa kaunti ya Thaa Muthomi Njoki no ithiete mbere kuongereka ara athingati baba gavana Njoki batongeretwe ni MCA wa kuoroto wa Njakaruku bameneretie miario ya ruarua ya MCA Kithinji ati wadi enu nitigitwe nyuma kiriuga ibwa mirandi ya uthina mbere. Akaribaba ibawetete wadi eno tio iri na barabara ira mbingi chalami kaunti no bakiuga ati rwaria rwa Kithinji iro rongo ni atuboere barabara ya Mukuni kibubwa Mukuni kuthie Tugururu kuria itwika ya kuthondekwa na program ya Mau. Gavana ni ageririe juu chini kibubwa market ya Gerami, barabara ya kuma Kangoro kuthie Kinya Lubate, njira enu yonthe ina rami, njira ya gusona eko kuthie Kanyuru Nkinya Chera nayo stiru bandwa nayo ni nthondeke ni yekirwe maramu kumarire antu maruthire maandamano. Nkroki ibawetete mirandi yengi ta mashini chekugaigaria amwe na mbeo cha ng'ombe na chekwanda mindani tawira ira gavana Njoki abarutirite. Ni atureterete dispensary itaribo ya ndigiriri current sieria tukacioka guku gwetu migundani tukacwiriria ku mbembe ira tubandite kuna ntumu mbembe ni mbega ntumu ni mbega mama gutura tutarumirwe mbeu nitu ni tulithikite ni mbeu nu twarumirwe tariu the community health workers mari at the community level men and blood sugar machines men and BP machines tebuli ali gurethagira muntu akienda kucha guchekwa pressure cibitari maengi ni mathie magatuka maguchekerwa na in the community ne CHVs kurentia tureterete ali MP ai kanini no thaino na naturetere kurantira nene na mo advanced kwishia ibo mbere icio tumeteria ritwikanire kuongerereka muno kwa wingi ni gukorwo na retete AI services almost free no ntoni shilingi 400 unlike private sectors nuntu marebagia ngiri 1500 na Muthomi Njoki ni 4000. Baruria akariba tigetigirie guchokwa chiachani ende bape gavana Njoki kanya abarutire wira. Gavana ni aruthite maundu mengi mara makuthi makiuga gavana gutibwa aruthite ndikuona makimenya buma kwaria thinire riboni kwamba kati na muntu kumutethereria wira nuntu MCA uria wathurirwe bantu ali represent antu we athire bono ntu personal interest atukiuga nuntu rwagane tucau Muthomi Njoki ni tuonete tucau turia ekirite rwagani muntu nacia tuonera tucau twawe natie gutonera tucau twene ni mamenyerere matigatuimithia into makimo eigitumi giku ara MC wa Njakaruku augite ati kuma kagita kanwe akajokia kanya Kithinji gagukinyithagiria gavana maubatuma akariba wadi eno antu mazara kanithi county na especially Magumoni kutiwira mutikarutirwa ni gavana Muthomi Njoki Kithinji arombe kanarega kuromba wanju akaruku aribo musiarirwa Magumoni na kira mukendaga
ngakinyagiria njuki akamuthondekera na mutikogwa mwina wasiwasi. Wanja ariuga kuruta ruto giteni kia mutongoria wa baraba ingi wa kithinji kuumanirie nwe kuremwa ikuraithiria maubatu mago ta MCA bakiama kia UDA. Kithinji tikarutirwe majority leader the excellence Muthomi Njuki arutirwe ni UDA MCAs Tharaka Nithi County. Justin Kithinji twareterwe ke ni ngavana wa Tharaka Nithi County agonu akwenda tuika majority leader. Tukuthie kuria assembly twi UDA members kwa tuka Kithinji atuguturiko organize. Kithinji guti MCA akaba esima and especially mara nominated atituonaga tanto. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Ne kuma kirirugono rune otukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa mushara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku guna mubuko jwaku kagita kariunga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kathoa na ntere ikwirite Tharaka University rikana uri mukiama wa Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka riunga kirindwa ngishie tontereshia chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyarwa ngiruru ero kumatimone rujite aja toga kombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiringa thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Ngokugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cherutha Ithatu ngichokera na Nteto nkuruki ni kwithiritwo na kithikiro gikinene nturene ya muthara mathikone jantu murume umure okwirikana ethiritwo akiuragwa ni antu baria bakumenyekana na muno kiara gikioroterwa chibu wao na aria bethiritwe bakiuga ati chibu ucio niwe wethiritwe akitonyana na amaramari baria bethiritwe bakithangikia akarigu ntugu kunandi bakiuria thirikari ethirwe igitonyerera untu bu ikiaona kwithikira kiria karina aturi bakaongo Rwanda rwa muthara tigania isti igita ria kurukia Franklin Laichena urakwirikana araurairwo imaitha ya kumenyeka
bakiwa makarika ya yetete na mbere otema Ntame Rwandaru. Itararenge atwathikire antu banana thai bange na bange tukuthika na kwena bange bakwete nyendene tigania west nara aurairwo echo. Hii location yangu imekuwa kama cemetery, imekuwa kama makaburini, kwa sababu kila wakati ni masisi ya watu ambaye vijana machachari wameuawa na wakora, na sidhani kama kuna siku mkora ameitiwa ndani. Hakuna mtu tunasema asinunue shamba, tumekubalia ama atoke wapi, ni Mkenya sawa, lakini nje unaua yule amekuta, unataka kuishi peke yako. Seria eke tumairwa namwe na nange kare otumirwa kana natia no ntoke akwithira area imwe ng'ombe ike ya unku maketha kene kya muntu ike akwithira ng'ombe ikare mundo muntu ibunduki niyo ire yakia na atwe ko kwetu ng'ombe ike ya unku mamundene o muntu imumone twitakia tukaripoti katwende ile mwanya na ndenda bumbira muntu auraite muntu na antu bawe bauraite muntu na ino chamba renge bwa kurathonge kinyora atathikwa bumbire muntu imbia inabyo nonto te muntu okera seria mbua nuwe seria. Kithure ni Mumeru, Koome ni Mumeru ambaye ni ING. Kwani sisi wakati tunakuwa na ING na tunakuwa na Minister of State wa security ndio tunaumia. Kuringana na bamwe bakari ibaitete na mbere kumakwa imaitha ya bakiolontera bamwe ba Meru kiara nontu bwakira bakuiba kwithulira maitha siri ciao. Tukarinde akesha tukibanga manto ya manto ya na mama atare atero manto uandigira thimu kuri Alamisi ambira bwana Philip ni tonto kubango umbangai unga kweto ate iyo ni tonto kubanga na windi muntu murungu kirete murungu twere amindene kwa Kenya na Kenya weta asocia tuchecha toku mbangamisha apana autaweza na utakoma mama andigire thimu saindi 10 na thimu ichio nthe ambira utakoma rimwe ya ile ya thatu mwanga maite 10 nkuruki kuringana na bamwe batongeria baraba ukaimathikone ya mbona ng'ombe ya watu watigani ikiibiwa haikuji pande ya Murere ienda Mikindori. Kila wakati ng'ombe inaibiwa inavuka mpaka ya Isiolo inae. Nikisema gavana wa Isiolo wako na ukora na watu wake takuwa nimekosea. Nikisema gavana wa Kisile County siko chini yako na ukora na watu wake takuwa nimekosea. Kwa hivyo nataka niambie Mheshimiwa Ruto, wewe President Ruto na pamoja na Kendeke, wewe si wa ng'ombe hawako mbali, uliseni gavana wa Isiolo watu wake wanapeleka ng'ombe za mtiania wapi? Uliseni watu wakule Marisabit ng'ombe ikiibiwa inaenda wa? Wakati Kithure Kindiki alikuwa Igembe alisema bunduki zimepeanwa. Sile zilipeanwa kwetu, zilipewa nani? Amwe nabo ibaithukirite akoroba Njoni Nteke nontu bwakira bakuiba bateaneletie baibaromba balwa mekanyene kauga kurwira no karia intobia kariba Mumeru muno Rwandaru barabatiumanirite okaria ithaka amwe na intobinge biao itara Njuri yetu karakia itwethera nthaka cietu igarite ntura cietu atha ine atakwa karire antu betu baukua Njoni Nteke akuribo batibuicie lewo bure akurubu ena inya na bure akurubu mbekia kuthikirika antu bara batonyetio maithabu bokori na baukumere Turukana Chomale na Borona batonyetwe ni machibo kambari uma eruare tore kwe muka muborona aretetwa ao na ichibo muretete ukia kwethira machibo na machabuchibo ya tumete Njuri batauma ukethira iba umete butachoka nabo iba kolokera bakiwa onde laure mindi ndakolokera ng'ambe muthara iywa ibo kwatanira oni botecha ngabinjo riere ya ketha imuntu na kirauni kiawe ne yaro amembere Njuri au woni ndechibo miake undatha oketha ndakolokera ng'ambe erichandira iywa ndokara boke meroke kwetatea muntu wetwa Adan Mamo angiravete miunda Njuri kiawete kanda longore miunda enwe kaka nchenje chiore antu baranda Mamo achunete batechokerwa bachokerwa ende na bori Njuri nimbi bioto mecha moi na laibuka bare tanto gona bukiona ni babu Njuri boto matura wa boke aguikunya na kaloi go katiere kamwe angukira muthare otethuka
na bwekera riera kwa twikote muntu koro endiria mukethaka muborona kana muchumare kethaka ki wethera tukaura ukia kwethera no etere pio wewe mukoronjori na njori era wakekara kia mwerea twaura nabwe inkoromba kukaombekana mbawe kia thokia nchumaine kia koroba njori yencheke urai na kio kia muthara ito tamanie samoya wala nyiro toye na ngarama chieto toye na inya yeto na bia kurabi yeto oni nani nge andro amerete thirikari totemeturo antoa nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika. Na nyuma ya Weru TV kwethirwa ikimurika rugono rwa mwana umwe kuma cukuru ya Kiutene uria wethiritwe akigita KCSE na kwethirwa kigwatira B+ na ndikulemwa gwita na mbere na mathomo jawe ni untu bwa kwaga bisi na ndi muntu umwe uria uturaga Rongo na achumiritie na kuga karungamira kithomo kia mwana uju kiri cukuru ya University ya Chuka na nkurukini kenda mwari uju ethirwa akiujuriria kioto kiawe kia gutwika mwarimu wa sekondari. Irampona barato wari na bo kirasine kimwe thai bakinyera university baba inge ba mwaka yo Ithatu mwaka yo mwisho ba sukuma bathiria biwaswa nkoro ko buthuku muno ngona kinya kanunu bakika ukumainya mwari yo kenda ndaibo nkoro yo yaneri nikiriro kirari kiri family Ntarangu nturene andu Moru Nteresia Kiutene ura mwana wawe Miriam Kaweria arainyelekete ni maisiria ni wasia bisi ya Weta University nyuma yawe haikuata grade ya B+ skuru ne yakangeta girls mwaka yo 2019 ende nyuma ya Weru TV kumurika ruono rwa Weru kiao Miriam narekete kuona tethio kuma kire antu bawendi boboya utethio bobu manete na Mereti Kaberia mukari wa maua ende atura nthi ciao me Amerika na njagie kuma Chogoria baraba iritanirete omutethia kuthoma university mwanka kinyaniria kioto kiawe kia utwika mwarimu nkawibo ya mnono ntobo wa baraba baibetukiriro kia kwa Mereti are US na njagie are Chogoria kaboribo ya buru na murungu abotharima na ntobo akwiritira ontethia na ntokiroto kia kwa riu kia utwika mwarimu iki akaketete ko kinyanera nkasiomia muno karita nkathoma na bidii Kenya ndite aciari baba khwathine ne tore inkwira murungu ibo yana nto barabonde bambiberwe inkona njara nesoketwe mwana akwa narira muno lakini ngona mwari akenda esukuru kunya nkwira kaberi ibo ya buru ari na ware Amerika na njage na kinya mwarimu ari nko basogiria nkatho pio na murungu nete na mbere obatharima na inya batu atutharime bamwe na aturi betu ni karikare kuringithwa nkoro bakenerete aturi na kuwa mwari uyu Miriam akethwa renjo tanturene ngwetikia aka mwarimu wa secondary Mr. Njage na Mereti Kaberia US in generation bathondeka nontu family ra yombe igaromero mwana na bara kuro kuombe agelugira wengwa aka utethio baba wingi Bridget Bario mwarimu munene murungamiri wa skuru ya sekondari ya St. Paul irere Isiolo na utumenyethia uratrimane na Miriam na kumenya ruono rwawe twacemaniria Kagwiria Guardian Hospital sometimes back kuri utuko mbiketie mwaje hospitali na twacemania abo na kwariene kwetu uria antu bakara nthi bacete beterete kwewa ndawa iro ndamenyere Kagwiria na thiritie skuru 2019 na thithia very well actually alindete class kiao kangeta girls that year with a B+. Akiari ari nthi ciao me Amerika Kaberia na wete buru akarungamira ngarama cia Miriam cionthe mwankariki university sababu ya uniko atia mwana uyu Miriam Kaweria amanto ya chukuru no ntoba kwethira tonero no rwangwatere mno rono rwathithetwe ni Marion kire Weru TV na kuthikiria mwana uyu ni iriro biawe athireti chukuru miaka ena twere muchi wigwangwatere mno nontu batura tukoritwe twakoretwe twiche utengerengi kithomo no chogeria Miriam katho nontu bwa kwithira na chumeria kunduga kerio na ataitira kijamanto ya kuma no achiumetie na nontu bwa uoni kwirita kamurira chukuru kumarira kambiri ya September
mwankan tukwera kadiria chukuru nkare ya fisi na nkare ya matumizi yao yange. Nkiripotera Weru TV nturene andu moru kiotine Gembe Central Betawa Marion Karugi wa Kinywa. Uria wari mwandiki munene kiri rwang'iro ogima niwe PS Mburu na uria wari murungamiri munene kiri kambuni ya KEMSA ni bakinyete gwitetera mbere ya kamiti ya ogima ndene ya sainiti baire baba bariuga bethiritwe bakibutwa ngugi giutati na watho na gutembecha chaura rungu rwa urungamiri bwao. Ngurukine bethiritwe bakiorota minister ogima niwe Susan na Kumincha bakiwa niwe watonyerere mitaratara giutati na watho. The whole truth and nothing but the truth. Kerere mbere buru nyume ko butongoge Josephine Mboro orore pieso mantujogi mabo mwingi na rigariria kyabo bakamiti ogime bunge sene nyume kuga we buturongo kurukira nyomba cia Nteto ni nyata ninkirwa kanya kagwitetera. I said I want Mboro akendelea kurigaria kyama na umenere minister ogima janthuro ne Kenya Susan na Kumicha na kuga nwe ogyangira ko munjira marinya kerera isuruto. When they came breaking news, I was signing the normal working hours. I was signing letters, reading, I saw in the media. And I said, okay. But from the media, we were told the president was advised. I think the question is, I would look for justice, or maybe we need to know what advice was the president given for him to go and say, Josephine, you are involved in this tender. And to my best of ability or knowledge, I have nothing. Kendere gwitetera na gushanguregi Bimboro na shokerera kyama na rigarro bunene mono ne rekithira Rais Ruto ra kumbuta ngoge nonto atarunga militaro ngiro KEMSA robatere kudure butwa EPS Ithatu o korona ku Nteto jo kwedure kiumira ne reta murutira jo mungeja nde gorone PS2 na dhamiro kumakiri ministry ogima na kwedure agi kwa kiri ministry mechedo ja PS ombewe mbidhi. It was under PS2. Yes. So you don't have any involvement in what happens in KEMSA because it whatever happens in KEMSA, I have no control. So you are not in any way either through conduct or express instructions involved with the running and management of KEMSA, specifically on this issue of global fund? No. You were advised by the head of the malaria program that something was missing when the advert was issued. Was the advert in February or the advert in January? I would make an appeal or a prayer from this committee. I've had a good working relation. Even that day on Monday, I was terminated. I was with the president for a meeting in the morning, and even we had a meeting with him. I would like to be given a fair administrative, yes, to be listened. Rogono robi Josephine Mboro na rotera mwanzo mone mono na rwasi otere Ramadhan uraka giteneka koronge kingoge arerere kyama minister ogima na Kumicha nenda kwethuro eguneka na tenda chene itiji charo wage na okaraja korega no thina ciawe ciambiririe. Did you directly respond to this letter? Chair, I did not, because, and I'm sorry I don't have the copy here, but I do have another letter. I did not call to ask if this was authentic, but there was a phone call that she made to me saying this person was coming. So, you know, how much further can I go with that one? That is all I wanted. Na nonto bonto bobo nande Ramadhan na kano kitina kote shiringi kinyemwe mo Kenya ya ora kanebechua nonto tenda ne ade koronge kwa. I am left wondering, Chair, you can imagine I've had a few weeks at home and I've been reflecting on a lot of things, and I'm left wondering, given that this particular process, as demonstrated, there was nothing untoward about it, whether my suspension is indeed linked to this particular tender or perhaps to other reasons that I may not be aware of. Global Fund found this Japanese company, the Chinese company, to be the one responsive. Could you explain to us why you would not find the one that they found, yet they're the ones who are funding? And hide them. It has too many eyes on it. Global Fund, the government, the public. So it was imperative that everything had to be done above board anyway, as per procedure.
Nke reporter Ntoshero TV kumaje karone bya bunge kinyinangine nekineke mushuja Nairobi mbita Boniface Mongera. Nawe Bishop Misheka na kena ataririte kamiti ya mwanya ya gutegera mawatho ja kanisa MCK nethiritwe igika gikaro na gukurukia ati Ntombura ni arikite kurikia ibindi byawe biri na nkuruki kinya nethiritwe agikurukia miaka yawe ya retire na kuwa ati bati kwethirwa agite gipindi kingi kagitene ko ne bethiritwe kugitaririrwa ati ithurano bikethwa bikithithika mweri twitite nikenda kuthura bishop ungi. Umani na gikaro gya kamiti ya kanisa ya Methodist Thaa study committee kire kirathirikire mushino Nairobi ni kurikitie ikugitwa ati utongeria bwa askofu munene Joseph Ntombura ni bukinyite muthia arena ndi abateretu KINYA na kanenkanire mathaga ja wathani buri ugambi bwa askofu Misheka nake standing committee ira yaandika President Bishop nera karerembe Ntombura ari kuthithia mantu yairi ya manene bwa mbere athiria tamu yewe ya mbere na ya igiri ciaringano cionthe ikana miaka 10 ninga ukinya miaka 65 ira ya retirement nendere atebwire terenge kwenda kinya ntuku imwe kanetha nyuma ya au weo noarege kuya kuhandova mweri ywe 5 ywe 6 na kinya ywe 7 na ywe 8 lakini by and by kagita gakinya kawe twe ya kuhandova nonto tutumba kwithirwa turi na kagita kara kwina mutongeria utumba kuhandova the office bubu tumbeka nonga turi na mawatho yangi yara tuiche Isaya Ndeye ali askofu munene uria ni mugwatiri kuririkana kuthirwa kwa askofu munene wengwa gukathithika mweri jo 7 mwanka juju na tonto kinya askofu Ndeye ali akwi kujuri mianka yawe ya kwewa retire kuombeka na akaiwa kanya kamianka iu akethirwa tigerie gutongeria Methodist kenda akinyanithiria mibango iria aetwe ni standing committee ya kanisa tongerio jo wetwa Isaya Ndeye uroli interim President Bishop kukatara no mweri ywa 7 tontu narie are acting mantu yara kenda ya kuomba guchenjia igita riu twatara urato weta substantive President Bishop rikinye nare athirio kinya no Ndeye no na atierie miaka emeka ikinya we ya retire no ewe miaka eu atigeria retire kethira nile kana ni Ithatu akayukia mandate irara nenkerwa ni standing committee ya kureta kanisa amwe na omereta amwe ora maronda yara irare yoitikirwa Dennis Mugendi Weru TV muciene o Maua County ya Meru. Nabo seneta baria bathuri kire kamiti ogima batongeretwe ni seneta wa Narok newe Ledama Olekina ne baritete mukana kire mangabana baria bakwenda kuthamia imwe cia ngugi ciao gwita kire thirikari nene bakiuga batetikiria untu bubu Ledama ne agwati mbaru ni seneta wa Kisumu Ton Ojienda uria ugite untu bubu bukeza kwithira bugikarika bugatonya athara enene Anthony Kathenya na rugono runkuruki Kagita kala munene wa Rais Rigathi Gachagua elitite mutaratolo banganitwe kunenkanira mbesa kiri thirikari ya county na wero lubu kionekanaga kila rutingogie bwa thirikari ino thini ya gitengo kia ugima bwa mwili bado tembo nwero kulingana na mwandiki munene wa kema ndagitari KMPDU kila bakwenda kumweke thirikari nene ni kila bethirite bakinyeria kwa kagita kanene na kione gusoko kurungamiri bwa gitengo kia ugima bwa mwili ki thirikari nene
mandagitari gwa kagita kanene mbethirito bakinyire kuthondekwa kwa commission ya kulaithiria mathina malea makobainyiria ndia Health Service Commission na mucemanio wa obime bituku na thirikari nene ni wonanite kwaomba kuthondekwa commission ino. Ile centralized organization ambayo tunaita ni Health Service Commission ndio njia mwafaka ambayo itafanya kila Mkenya kuwa na uwezo wa kupata services katika hospitali ambayo atakuwa anaenda. Aidha maseneta barabara nkireto kibarua kinene gyakola ithiro rutingugi bathirikari ja kaunti bena murongamo nkurani kulingana na seneta wa Narok Ledamo Lekina ule ni umwe wa kamiti ya ugima bwa mwili ya Senate ni auliti magavana kuiba ninetaga lelele la usoke gitengo kya ugima bwa mwili kilithirikari nene Ledama kinenkanagira mwele kila na gitengo kya NMS kila yatongelete mujojo Nairobi. It is important to send a warning to any governor who intends to surrender the functions of county governments to the national government. Before you do that, please go first of all and read the script of NMS, all the mess that NMS left in this country. We cannot allow that to happen. That is something that we will defend devolution to the latter. If you do not want us to defend devolution, then you might as well fold the constitution, dump it, and allow one person to run this country the way he may want to run. Why the devolved function for health has not worked is because the budget for health, 90% of that budget for health is left in the Ministry of Health. That money ought to go to counties. That is issue number one. Number two, when the money is being released to counties, governors are not prioritizing. There is a lot of diversion. Migambene Aledama niko tetembaru ni seneto wa Kisumu Tomo Jenda ulia kugona kethirwa kauma gitengo kya ugima bwa mwili kithirikari ja kaunti nikigwite kila kibateria kuthithika nikuthira kwina mutaratara mwega kuma kithirikari nene wa kunenkanira mbesa kithirikari no ja kaunti. The health sector, the health function has not worked. That devolved function has not worked. There's a bigger problem. It is the weakest link in the devolved structures under Schedule 4. Not just the implementation of universal health care, but devolution of health perhaps was a rush because there have been calls for a National Health Service or National Health Commission for a while now. It's been there for a while. I think for health to function, there has to be a proper framework and proper remittance of funds because the hospitals are expensive to run. And I think proper structures of management of hospitals are hospitals because we also have that issue. Hospitals are not properly managed, that structure is weak, and counties have not been able to pay salaries to doctors within time and other healthcare providers. And I think that is why this health thing has continued to rear its head. Mwenogu mwandiki muneno jwa kiamaikia mandagitari Davji Atela aliuga kwa miaka 10 metoku tungata bogi mabwa mwele kithirikari ja kaunti boteru tetawera na kila kibaterie ni kitengo giki kusoko kithirikari nene. Na kitu muhimu zaidi ambazo zimekuwa ikionekana kuwa county governments ama serikali za ugatuzi hazijakuwa na uwezo wa kufanyia wanaafya ama healthcare workers jinsi inavyotakikana. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Nayo University ya Kemu ni banganite kigomano kiria gikareta amwe athomi ataramu na kinya chunku ni bamantu jegierera amona kinya ugaruruku bwayo na kiatho kiria kerigiri kwithirwa kekuchiria ageni kuma Kenya na kinya nthiguruni chiaome. Or the lead, you're providing the leadership, practical things that we can do. So all of us institutions that are invited here have an opportunity transforming, making universities as we come to the end to make a contribution and agree a particular person, no community should be left behind. We can work together. So I want. Thank you. It's glad I can ask for leave. Let me just. Emu yetu ni kureta athomi mtu wonde uroturaga area yetu ya
Mount Kenya East kuma Embu, Tharaka Nithi, Meru na Isiolo bareta uria tukomba kurwana thina iji tugwatha batwi antu ba area iji ya climate change. Ugategera gitara batwari twakuraga miti ni ari mingi ne minene ruji ciari intheru kathita utro tweta kathita twithira kathita katina ruji na ndi atukuona nguku ikiunira kathita atukuona tuchui tukitagara kathita tukariga na ugatago karikite uninge kura twaina ruji rwa mariara togo mariara ruji rukuru nundu ruji rwa rukuru utiaria thina thai nguku ikunira mariara atukuriga na atakurakarire ani tukwira antu bonde babe guku nya bena knowledge ira ya to ya tene akuru babeku ibeje ke conference iji bauge uratumba gutethia Meru uratumba gutethia Chuka uratumba gutethia Embu uratumba gutethia Isiolo ke atumba kurwana andu iji ntu indo nene muno twina mantu amingi atukwa tukathithia tukaria mantu jara ndene ya ndini ura witikio bwetu tura Meru tumera kimiru gitu witikio bwetu tura Meru uratumba kurwana na andu iji ndene twatuge theology ndene ya Muslims na bonde babe ndene ya witikio butu gwita witikio parete njira ciao cia kurwana andu iji antu betu baba be masbitali untu wa mirimo ere ikwija gitariri ya mirimo etukuye cancer tunandi tugita mental health tunengi tugita wa mirimo yonde ere ikwigitariri ire ya runtu wa kunye charuko nuntu bauria kinya ruo rwa thukire nuntu mantu ajeku tejere kuntu kone nuntu tagitere mete tuona tukathie kana tumba gucokia ura mumiruga cokia uruji mutarona rwaju kana tumba karabu bwega go tubwita bwinde bweje kana tumba gutirimana twarie intuko inya na ntuko inya chionde ikaba chira mantu amega kachoka kari mbugia uju kukethwa kwine exhibit iji itokuwa ura wina India ura nyo yomba kukurua ikenda tumba kurwana ndwa age tugwa ya climate change mirete tukethwa tuna investors bagategera bone thongi bakwambecha kenda umba ukuria NDU bwa muno. Kweli kunayo mambo mengi ambayo tumeyapata katika utafiti na tunataka kushirikiana na wale ambao ni wenye vikundi vya jamii, wale ambao serikali za county na hata national government, kwa sababu kuna mambo mengi ambao vyuo vinafanya utafiti lakini haijaweza kufikia jamii, ili jamii ikaweza kutambua ya kwamba tunaweza kubadilisha hali zetu kutokana na mambo ambayo yanafanywa utafiti katika vyuo. Kwa hivyo ningeomba tushirikiane pamoja wale wenye vikundi vya jamii, the NGOs and the CBOs na hata serikali. Ni muhimu sana tuseme kuwa climate change sasa sio jambo la kigeni sana. It is now a domestic problem, ni jambo la nyumbani na lazima kila mmoja wetu ajue vile tuta tackle hili janga la climate change. Na pia kujua umuhimu wa climate change na vile ambavyo inadhuru afya, kwa sababu kuna madhara mengi sana ya kiafya ambayo yanaambatana na climate change. Kwa hivyo tunakaribisha watu wote waje kwenye symposium ambapo tutakuwa pia tukidiscuss ama tukiongelea masuala ya kuhusu afya na vile afya inakuwa affected na janga la climate change. So hili ni jambo sio la wataalamu peke yake, lakini pia ni jambo la watu wa nyumbani, kwa sababu kila mmoja wetu ako na jambo ambalo anaweza fanya kujaribu kupigana na hili janga la climate change. Asante. Na tukarega kumenyera mantu jaja tuthiurukite ki jauda tukone gitariri nkamiera yethaira ikwite ku na bamwe betu bakuga inya nduji ikayikuwa no mwanka tutegere mantu jonthe indi tucokaniritie twi amwe kwou naru atukuromba Meru betu basiumerie nontu tukwaria mantu ja climate change igitariraja na nande itukwenda kuonania na mathithio imbio mtu. Nayo ngwataniro ya kariba kithoka nibezite amwe na muoroto jumwe jwa kurwana na ndawa cia mbogita amwe na kinya gukiria biewa aria nkuruki bethirite bakiringa njeki gikundi kimwe kia timu ya mubira jwa maguru.
Aciari mono baekuru kuma Nturi ya Mugani location ya Chogoria wandi ya Chogoria kiri gicigo mbunge kia Marano wa Mukayo. Kithoka Residents Association, pamoja tunaweza. Timu ya mibira kuma Kithoka irijigana ya Kithoka Spartan neonete otethio kuma kingwatano ya Kithoka Residents Association araba baetembecha nikenda kubatethire gikirabu giki kiao narua tukwenda gukiria na betu kenda bakomba kuonania talents ciao isigutumirwo bwega na ku encourage bara batinjoinite any club penye banjoin Spartans na nya Spartans no enderete football akibomba kucetha bacethe micezo mingi nikenda kinya bara batumba football na bakomba kinya rugby kanenge Pedro by part of this Kithoka group. Youth Sport and Art ikiato Kithoka Resident Association baroneri kwagirite bombe otethia na baba on side sports nikenda bakomba kuba utethio then football gwitwa Kithoka Spartans na ti football ake itukwenda gupartner kinya ruterenero kithomo na youth betu bara bakuthithia bubwega nikenda tukona at least batu tu members na batena uwezo tukombo supplement uri government kuthithia tena other organizations tuani jumoja moroto jwao ya gutigira mbe mbithi kumanteja Kithoka bara bene yewa bakutho bagiukira kwa serikali. Mimi naonelea ni vizuri sana kama kaunti ya Meru wakikuwa na host hizo tournament mingi za kutunacha sisi kutufanya to grow, kukuwa na platform za kutupeleka mbali. Talents nja batu retu nao me toageria kuteka the small upcoming players and then koromba serikali tafadhali ututetherie na muroto jo gikundi giki Kithoka Residents Association ni gutigira bakorwo na mbogita ira muno kwithwe kinyangia mbe mbithi mpango jo mwejo turi na jujo gukiria youth yetu tubatethie na bo tubatethie na kuona iba kumeria taranta ciao na bo batutethie na kurita youth ingire ikutumira ndawa cia kurevia kana igukara nthi ndukene utheri batina ngugi ya kuri baketho utibo ni alternative ingi ukabera bakathithia no ntukwira bakathithia no tinangi bagwita batira kuthithia no baketho bayendo na tuga I don't mind is a devil's workshop itukwirigira na ndimo tisha eu ikaba ikakuraja na betu bagatigana na mantu ja nchovi mantu ja ndawa cia kurevia no ntubaketho baine gitari nene riringi ya gutumira kiri micedo batigane na gukara utheri. Nkiripotera Uru TV bitambuthule Muriuki na bwakariba mugani ni bachumirite na kumeneria bonene utumiri na kinya wendia bwa bangi maturene arabethurite bakiuga ana baone bethurite bagitonyerera kiri mutugo jojojo muthuku na nandi ni bakuria thirikari ethru igitonyerera nikenda ana bao bategete na mbere na kwithurwa bakiuro utheri. Aciari mono baekuru kuma Nturi ya Mugani location ya Chogoria wandi ya Chogoria kiri gicigo mbunge kia Marano wa Mukayo bagikaywa na gukayanira bakiugaga ibangi ireri nturanie gutabarikia na kubenyangiria uturo ninde wana begana baili na kuyana bubaili umwe ndaleithirio gu ni mumbona kanjira iria titena jio tisha muntu wa kawaida ndaleithira ngona ni bangi anyute na ile ndo matolani na ale kwenu ngelwa ndimbwe nia kambonania liukini kitumwe ngwe ndali ogu ndino ruru muno ndona mwana wako kakula na bangi ti wakwa kia na bantu na baingi kana te uma ne tukumeana enda gwa guku onana ne ba nyunyaga gote mtu atenyunya bangi bainge mono ndo bagulirete au bangi ni eu no ntwegula go na kajira kangi kemanirete au tumba kugendera ko nonto anto banyunyagira bangi kajirani kau. Aciari baba bakiuragia thirikari ya nthiguru ya Kenya kuthungiro nyui bangi bora buri nturanie nuna kubwaragania bariuga na bantu arume banture nu batikwegua aciari bao ibiongo kumania no nyui bangi nturanie nu ana banini ona mwana ukamujie wegambano akakurugira neguru wagambano akanagaje kana ukulinga nondo abangi awetatia agutiko kukundira gaitia weigua kajirene kauna moji uri wau dai no kambira nkoni uo ngo yenda gua ni waraithirie mwana ukarigwa nike murwaru kana nembi
lakini utorealize ni ana baune bangi bakunywa na bangi une enda guko ni umane enda gwa nigatukuria thirikari yetu tutetherie kenda bangi uyomba kuthira na nikenda tumba kuendelea na nikenda ana baba batigatuika magerio nyumani nuntu baendelea kunywa bangi ugu ni baba gacoka kuya guko nuntu na rikwina wamba mwingi muno kia maroro no rurubone nekeri aciari baba bariuga muturio mo ao no bathukangiretie ntura muturio ura bari tayari kumumbura bakiugaga kubenyangiria nkinya na michie takiume kithiru ni kwiyetwe mijiere guko antu be majani ni ukethira nyomba ikubunjwa na ile bunjwa no antu bau banyunya bangi nuntu rimwe muntu agambesa jia kugura bangi no mwanka riria ataimirira wathi gwa bunje kenda umba kuona gintu gia gutuma umba kugura bangi eu abati digaira tonyere nto bangi wetirwe no nto aba twakironto utediwega na na betu kwa bonde kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Nkatho cha mwanya yugwo gwatakanya gakuna kwithirwo gwatanirite na bautwikire nteto chetu cheru Ithatu tuchemanie rujurukiri ndene ya mubango jwa kugukia mbita MAUREEN KINYA munene wetu mathitho ni MAUREEN Kome. Good night. Ni Weru TV. Kenda kutheremia na kwagirithia kimera gia kawa no mwanka twiji amwe na gucokanira mathugani amwe iguru ria kimera giki kia bata. Kigomano gia kwariria kimera gia kawa jakio the Coffee Summit Kemero weekend yeje tariki 8 kenda na 10 mweri juju Ntatu. Munini wa Rais Rigathi Gachagua uranwe mubangani wa kigomano giki atetheretwe ni Minister Urimi na Ndeithia Mheshimiwa Mithika Linturi. Tunajua uchumi wa Meru pia usapotiwa sana na ukulima wa majani chai, kahawa, viazi, na for the first time we are going to have the coffee conference kutoka tarehe 8 mpaka tarehe 10. Ibako gwatoge ni arimi a biashara asiasa baraba thuri na batethuri na gwatimbaru bakimera giki kiri mara kionde ara mukawe na 3 stairs Meru ntuko hizi Ithatu tumureke kawa sharuruku. I wanted to bring to the attention of governors in the coffee growing counties that we have a stakeholders conference in Meru starting Thursday the 8th to look at the various laws, to look at the various interventions on how we can make interventions in that subsector. Kigomano giki gia kwejere moko emwe aja kiri Weru TV kenda tutigire nya murimi ura wenture ne buru na kuthariro ijaraja gweta na mbere. Kigomano gia kawa mukondo ja kiri mara weekend yeze. Mubango jo muri misero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kunze twa kuthomithia mantu jara ja Meru jorimi ndrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so ja off season fruit the off season fruit nteringa kawandi grono ntofo kuma ria ndamberia kurema kawa gutemwa kanyajo mutagura machine ciakwa ke kutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota ginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwethera itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonthe muyuthi no itengo giko muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndade nyoke kaira na kabuyu ri kiazi totiga kuga ote ngugeire ondadi na ngugeire o na ndikuthera guku kuona itionana na mirimo itionana na rukuru na gintu giaku ya karakithiri na ugwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambete tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga tukara kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithero ya kariata tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie kinya hapa and down straw
berry. Kwina ina twitaga split na kwina iji twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwoguo yanda gwemwe karana kethagwa ikanyitwa andå gwatå thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruji ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngukwira ndeke mwisho kome ngukwira ndeke mwisho neka uma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no eka uma ariko ugakurukirwa ndene Weru TV kiri mubango jo muri micharuruku inya *812 *977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب كترك المريض بلا طب ولا آس. Ndugu zangu,